Құтыласың қарыздан. Қарыздан да құтыласың, жана проблема кетеді. Ал үшін таң атқанда бір айтқаның, жана кеш кіргенде бір айтқаның. Таң атқанда бағамдаттан кейін, анан кеш кіргенде асырдан кейін. Аллахумма inni аузу бика минал хамми вал хазан. О жатқан Құдайым, әлбетте мен сақтанамын сені менен гамдан, ар кандай проблемалардан, вал хазан, капа болуп калуудан. Кайгыдан сактанамын. Ва аузу бика минал ажзи вал касал. О Құдай Таала, мен сени менен алсыз болуп калгандан жана жалкоолуктан сактанамын. Жалкоолук дагы жаман нерсе, алсыз болуп калгандагы жаман нерсе. Ва аузу бика минал бухли вал жубун. Ошондой эле Құдай Таала, мен сени менен сактанамын сараңдыктан жана жубун, коркоктуктан. Ва аузу бика мин галабати дайни ва кахри рижал. О Құдай Таала, мен сени менен мага карыз мени каптап кеткенде сактанамын. Карыз мени басып кеткенден, карызга көмүлүп калганда сени менен сактанамын. Ва кахри рижал, жана адамдардын зулумдук каарынан сени менен сактанамын dedi. Ramazandan kийинки bir күндүк айт биздин жашообуздун көргөзмөсү. Эгер силердин жашооңор Рамазандай болсо, өлүмүңөр айттай болот. Адам өлгөндө ушундай майрам болот, ал майрам 3 күн болбойт. Ал майрам түгөнбөй турган майрам болот.